ඔන්න යාළුවනේ අද අපි ආවේ උතුරුපුත්තේ තියෙන ගුණදායි රස පළතුරක් වාගෙන මේ පළතුරේ ලස්සන පාටක් තියෙනවා. නිදහසේ Tamanට ඕන විදිහට කඩා ගන්න පුළුවන් මේක කලපු ආශ්‍රිත වැවෙන පළතුරක්. අපි ගිහිල්ලා බලමු මොකද්ද මේ පළතුර කියලා. ड्रैगन फ्रूट के माला ये किया ना நான் இப்பொழுது யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கிறது தரங்களப்பு சங்குப்பட்டி பூனரி வீதியில் அமைஞ்சிருக்க ஒரு கலப்பு. அந்த கலப்பில் வந்து ட்ராகன் ஃப்ரூட்டுன்ற இந்த பூவை நாங்கள் சாப்பிட்டால் சுகர் இருக்கிறவர்களுக்கு நல்லது. இதுதான் அந்த பூ. இந்த பூவை நாங்கள் சாப்பிடுமானால் சுகர் வந்து சீனி வருத்தம் உள்ளாக்கள் நல்லது. டக்காண்டு இல்லாமல் போயிடும், சீனி சுகர் இல்லாமல் போயிடும். இந்த ரகன் ஃப்ரூட்டை இன்னொரு காய் ஒன்று வரும். இந்த ரகன் ஃப்ரூட் காயை நாங்கள் உங்களுக்கு காட்டுறோம். இப்போ அந்த காய் நல்ல உடம்புக்கு நல்லது. நாங்கள் இப்போ முற்றிலும் நல்ல ஒரு காயத்தான் தேடிக்கொண்டு இருக்கிறோம். இது யாழ்ப்பாணத்தில் இதுதான் அந்த காய். இந்த காய் கொஞ்சம் அரிதாக தான் கிடைக்கும். கட்டு தீரும். அதை சுற்றி முள் இல்லாமல் இருக்குது. මේක සීනි වලට හොඳයි කියන ප්‍රෙෂර් එකට இந்த காயில் அந்த முள் இருக்க அந்த பழம் அந்த சோப்பாக இருக்குது. அதான் சாப்பிட்டா சீனி ப்ரெஷர் எல்லாத்துக்கும் சிறந்த ஒரு பழம். இது அந்த கலப்பு சைட்லாம் இருக்குது. சும்மா அதில் சும்மா கடற்கரை சைடில் இருக்குது. இந்த கடற்கரை போய் பிடிங்கி நாங்கள் சாப்பிடலாம். இது முள் இருக்காது, கவனமாக தான் வெட்டி எடுக்கணும். இதான் அந்த இது கிடைக்கிற கொஞ்சம் அரிது தான். கட்டு இதான் அந்த ட்ராகன் ஃப்ரூட் அந்த மரம், அந்த செடி காட்டுலாம் கூடுதலாக கிடைக்கும். ரைட். ඔන්න යාළුවනේ අද මේ අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ යාපනයේ මන්නාරම් පාරේ සංගුපිටිය පාලම් පහු කරලා තියෙන කලපුවට. ඉතින් මේ මෙතන තියෙනවා මේ පැත්තේ කට්ටිය හඳුන්වන ඩ්‍රැගන් ෆෘට් කියන මේ පළතුර. ඉතින් මේක පතොක්කුලේ ශාකයක්. මේ තියෙන්නේ ගෙඩිය. මේ ගෙඩිය මේ වගේ පොඩි ගෙඩි රාශියක් තියෙනවා. මේ කඩන්න පුළුවන් ආශ්‍රිතව කට්ටිය කඩලා තියෙන. අපි මේ ගෙඩිය කපලා බලමු. තද රෝස පාටක් තියෙන මේක ඉදුණු ගෙඩියක්. අපි කපමුකෝ බලන්න. මේ තියෙන්නේ ඉතින් තද රතු තද රෝස පාට වගේ පාට. ඉතින් මේක මේ වගේ පොත්ත ගලව ගන්න ඕනේ. ගලවුවම මැද තියෙනවා මේ පළතුරු. ඉතින් මේක කටු තියෙනවා. බොහොම ප්‍රවේශමෙන් අපි කරගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ අපි කෑමට ගන්න කොටස. මේ පොත්ත බලන්න. ඉතින් පොත්ත මේ පිට පොත්ත මේකේ කටු තියෙනවා. මේ ඇතුළත තද රෝස පාටක් තියෙන්නේ. මේ මගේ අතේ තැවිරලා තියෙන්නේ ඒ පාට. අපි කාලා බලමු. මාරුවා. ඉතින් මේ ගෙඩිය අමුතු රසක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්න ඇති ඇඹිල්ල කියලා අපි ගම්වල තියෙන. ඉතින් ඒ වගේ රසක් තියෙන. ඉතින් මේ දිව රතු වෙලා තියෙනවා මගේ. අපි මේ පළතුරු ටිකක් අද කඩා ගන්නවා. ඉතින් මේක මේ පැත්තේ සීනි වලට, සුගර් වලට, ඒ වගේම කොලෙස්ටරෝල් වලට හොඳයි කියන මේ මැද තියෙන ගෙඩි ටික තමයි අපිට ඉතුරුලා තියෙන්නේ. ඒ ටික කඩන්න අපහසුයි. මොකද කටු හින්දා
ආසන්නේ තියෙන වටේ ඔක්කොම ගෙඩි මේගොල්ලෝ කඩාගෙන ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මේ පොඩි පොඩි ගෙඩි ඉතින් හැදිලා තියෙන මේ වාරය මේ පතොක් ශාකයේ මේ වාරය මේ පැත්තේ මේගොල්ලෝ ඩ්‍රැගන් ෆෘට් කියලා හඳුන්වනවා. මේගොල්ලෝ මේක ජූස් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා. ගෙඩි 3-4ක් දාලා බ්ලෙන්ඩර් කරලා මේක ජූස් එකක් විදිහට පානය කරනවා. මේ රෝග බොහොමයකට මේ හොඳයි කියලා තමයි මේගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම රසයි. එන්න බලන්න. ඉතින් යාපනයේ යද්දි සංගුපිටි පාලම ළඟට එනවනම් සංගුපිටි පාලමේ ඉඳලා යාපනයේ පැත්තට යද්දි වම් පැත්තේ කලපු තීරුවේම මේ පළතුර තියෙනවා. ඉතින් රස පළතුරක් එන්න මේක කාලා අහ බලන්න. ඒ වගේම දේශීය ඖෂධ දේශීය පළතුරු අපි රැකගත යුතු සම්පත් මේවා.